Nera mala ken yam ka naziala content barwan ling wasme. Ban report and ban jailing. Chalado nene 6 dead after grazing land dispute in South Sudan. E dangbakel tishanak wan machina nyin ka kwi o tin kona la lake na bana kelinka jen report me and report me be dorma dor kum kirm yadit ke dor kirm yadit dor shal kelek state ban jelinga no chor larai wichin winami ano kurmidit kam jan korodian na karodian so ban jelinka je report me en wala shankaro kapayro ronkin dangro jandang bakel ban ko lat korodian ban kelin kan kono ni ammi jiram jidit gwasme no ka Nuer online TV channel gor jeno jin bi channel bi support no bi comment ka bi share bi jatobe wan gwasme ngum neng ne dang bakel dor chal ka melek state ke report chalat gwasme wa chane dang bakel shakanak kane dang welte te ka bot kurmo to ko kam jihok ka leg state tajom lat local official kana kurche tuok gwan mi wa chaok chaga nang tin ko ken lak ke jwaj ngwa cha nang lak tino si rek cho tuok ka ngai kone nungman hok la jiwok la kana te pok pok ka ta dan dong de ko ken de kan wal de kan ge je kura mo tuok ka friday gwan mi chale makwe katel camp tuoka kam community jani tugdulen mishala aliap ken mishala ka panyar community gwal chala mokpin kana paloj payam rumbek is kana rumbek central counties so ne di chi ka jiwo ka jang kana de kon chu gwajang wasmane te un mishala deng majuk jene senior local administrator ka paloj payam right ke radio tamazuch ka Sunday ano shiangiro de palping cha authorities chika chup ano ka chikani commissioner ya right Canadian kontila tin kan gum dangro ko na chinyinga kwiok endre koro mo ke report chaling ke chalat mo kona lat reme ine dang bakel chika liu ka ke no ane te ka jwat cha nan ka Rubek State Hospital ka kwiko ba ko treatment ba ko mikwan right now lo kon right ni siang ano dong jang ke ne tinyen a lot problem taken everywhere sometimes ni na ka kwi siyasa ka ke kwi politika ashimnen yena mane ne won la kon ala no jang cha no organize cha no leka gangan kum kir mi yadi no ane de ti they are busy kenyen kena content ba ba chin je ka chicken focus ga lar ko rent ne telet kem yadi dem ajana kwa lar no ne en kor to ga kam SPLA IO kana SSPDF atel jang marodetin ateram wetin ko cheka gor teram gore teram gore na mene kana den kontin jek tin lat ke tichodi en lot ekir kana ne kir kana ne ren ko na ganga jeka position telum do dien me changa chikon linga no chikuma SPLA IO chikan request kana lat a warning ba me chikene tup jokan ngani jan tin tabor la bor community tin tabor eno yen nana rodun ka SSPDF barak nana rodun ka dordini kume SSPDF no money chikon di alnin me tup kana kode ngai keno kor char ka mentama mijikir mi yadi chedi kelio chenang dor chal ko mobur chi wena ga pok tap chermanen kone alaken use kene tactic ko bi civilian bi kan kum kir mi yadi bi kanaga telam do dien mi kuje mi gar mi chirkana mo jen nen kona tam right now mi chi kon wenen kon ta dana le janga je special jang right now she can care right now right kone ko lu karodian larken o kon chiliu ka kwira mi mom kwala gang ne je te wi kwam kon liu kon tele makam kon tele do tele development ka jeno yomi kori ben ba kon chol kon e ko lam ngane jan wona kor ay na chi rin convince ci kan ngaje no di ken larke de kim yadit e de jek
kir chane ne me da ne ka jen 2025 chono no dere janki nen konen te ka tie ke unit state dere ko convince ko de ke nyin kanware chabinyane ne jene kula te ko lat ken men chalke let ken men chalke state of emergency ko cha goro te ram jal kamat bade we mo ku kan goro bineken bikan royaleka ki buka mat but che ken right now chala nyoko mo wan ka je akol manyang juk bor cha we kana wut chala ponang we ga right kene ken no enwari ake chibe ka bor ko bor jen gwade dane na kontet ke 99 wala kana wiya yet ka 1991 so chang tala me gor ne de kono de borten gorgan bi kana kone ko bi koro mo bor ba kuledit ko kan gang kan juba chicken gang ne de kono la community wun bi din mishit ke kol manyang ju ko be larno ay kona yana doran gang nwari ke chibe ko gu kan kuma SPLA IO e dung nware par kuma SPLA IO shi dung nware e dung ne diale dung jinubin a shang mission de me to ka je a kwi ko cha nware cha kan nak 2013 a jen kan pointing ngane de ti jang de tin tam so dual kan ka taye dan shi kan no kan ga changa je ga ja kana kan ka je a jen kula te ko tam bi kan bi kan convince e wana ko we can odong bi nware bi ga retaliate but not anymore kon ngaje no kan nware kan to organize mi ga do kan rule chikana nyoga mungu kan la focus ka do bdan de ko nyam ko ja chikana focus ka distraction no mane de kon lat ka ti je kan e kuma kirmi yadi kenere konden kwana kwala shenga jek shemina nyanta ku kana convince no wana kor dorana acha kep no weekend ka me joken ka mene de content chalke red bell group ala ngani jantin la ngana din kabur ku kan la convince no yana nuerte ti bigo kon mokere kon chana bom chara kef kel jen mukule tiko ba wude chalka me baje mo amnesty baje pelika baje pardon akire kan dangwal badak kan ngana jante kon te cha me chare reale ka chare organize ko de kan dori de kan gang dori de da right now charo bulu jalo cha jon kan no by integrate bi aben ko kume SSPDF joga ne kun ton wande second je tukana tamte kire un joka no loje mejok na baye mareje mi ka cha warga cha gor na ku kan la gor ko kor gwade dani kan ngaje jono cha wi yuai kan wi diala ko ken cha ke kuma SPLA gor ko no bagara tore me mishal ka leg ma me lega bo kor kan dor ken bu ko kor run ba ku lo ei ene de ti i cha civilian cha na kan ne ko la SPLA e dum ba chak ba lat ke jam nyen ko la jo SPLA yana tele kon kor mi jira mala civilian chwa be kor so ko chi kid ma yadi gor je bari al baga dal rek ko bo kor be kuletit and then joron moy kama jure ngai kon ka atare tin kuje me ji ko tra tanin katin kuje do dien kan were kon kan ka jur nyok tin konen we kor ne dialati kane de kon ke kir ko ba position na te tin ba de gang kara jente me kir no te ko in kwara mlatka e for how long kir dio je te ko rundi 21 k 20 tete kwara ka je development dien chenno development lene destruction but ka dola nke mi hadi jem ne yan tama ko ne dial ko mobilize we ne kan de konti la ngene jane ko de kan dial ade ka we ko che ka do dana gor kan je ko de ka ga so na me che succeed jem ne yan tama jang rol kan korodien shi kan focus ko malat ke kir mi hadi gwasma diere kan kare ko ne jikan ka che mun yan montama liuka korodien ne korodien ka kwi hok kay nyong man chabu je ka lode wa ken dio je gul ken te kane te modete pinyo mi siasa ke liwo na meneta tar te ko take politic militin ka kan jang karodien michi anen ga kor jogo me paiwo more than 20 people or 30 tichili uka ka kan ja achi ma jibor tin chari ne organize chala red bell ana ku ka organize ko ken la bana nanke anetin konde la tila murle so na me militin another report kadar shale du county pan shaok chop ke 3000 chakanang okti kindang jok chakanang netin kontin la murle ana ka jo ke report an chalat murle wachi gben chikanok to ikan ganang okti kindang jok tirmandana ngai koneno lat ke murle ken la ka influence akum kirm yadit
ko bikan malet kan bikan alat lakin like bikan chaka joga no malet jena mo mijek you know jena kula bet chukuma kil mi yadi de gujenon te lat ke murle ka ti chori lot so right now she can page ok chop ke kin dang joke report dana chano tele liam cha report but chalan je no chika ok chop ke kin dang jo chikan ngang ka jo dana chalat no so namo amele rode ko bu kon dial tika ngeje no ala murle ni ka gwade dani pa chana ngano wa cha ka report lo ka ne ti we woken lo de ka ben ka jongle ka de go ka penal ka joran chalat ke je ko gor ke no de kwa ka influence kire no yen kwa lo nuer kwa ka ma ka kujimi ko lo nuer bu ko kula busy nyen kan gane kontila murle community no do no ka respond chalat ne te kontin dong chi right kan ne kontin la tila jang tila jaba ki murle report ji kan la kala no tele ne kor kan ne kontila lo nuer community ano ban ngai kon kennedy tila influence kodi tikan karandien wuri shale yaw mandre kuma karan information minister and postal service ngai kon madana lede so cha mu ka position ko bane ka ko la lede tin kon da lade mite na kor ku jeme ke kuma kirim yad la kuma SSPDF la tikan ku jemi bukanu ben ga jokomi wuka gad pe ku ko kan ga pe so nuer this time gor kana beginning ala dor kele mo mi jek che chep man lat ke tat mi te ga duo mo bukon riga shikan lat bukon alu ke je de ja lu ke for good bana ko focus ke mdodien ko do riga do tiene nana tat naga na kon kwa ga le influence akumi kirmi yadi kuma SSPDF jen ko te ka gwele forza na kan kon ber tin ka tundiel na kan wore bane dial ci kon respond la kon ka appel ka jano they are really creating a damage ka kon wore dumina kon ka jun mele jine mo mi je chirmalat ke ber ken murle ke ken chala de ter der gwade kon ka ngejeno andur shimi je chabu de jamo ke listen mi kan hajino an wona me jeka ko don wore ti diala ka lat ka widan ba ko la de jek chi kon respond chi correct we just move on katin kon lat ke ne to la le chetel mi jamo chala ka kon ene de ton adar kulu gwade gor kon de kon gwit ka gor kon de kon ta dan de kon nyam go je de kon de alika ano shi chuon ko ba kon chen ka chiam choro lut ka kon tone ka kon iti modong luang ka kur luang ka right tel me kana chi kon luang are dwaran so kuje mone gor jande kon dial di dandara la te chunga mi te gring mi chala ne to de kon focus tin ka do dan de kon niam gaje ban mo kon go ya pel chi ka ta dan la ngala ga pal keje chi chuon ka shi mo gwa gor de kon dial de kon ka konam de kon ka relika de no ko we kate ko kien in kon de kon kalat chukon bia pelika no ka chare chajalat ke chadam e chajalat akane tin kontin la gitara so malat ke atiat kan murle ka tiori an lot ka jari por mi lin kon me dukan ti chawle kin dang jok cha nang pen okay ko tel problem ko de kan ku diel ka kan tong mi but men le rode beje men le rode jene murle yos ka ke ekir am yo de ke ekir am gu yen mono de kan let ka kon bu kon stop right biko ko la jek ka ta danen melet ken ngani jek jena won ko ken chigan goro te mal me deben ko kanay la moy ko ba moy ko ke ba moy ke yo ko moy ka mech ko bikan doran kon wer bikan kulo yar ko jen ta dan te ten all the time aten no dien mala dien so ne me der la jen dan gore de nywa kon kel ka jen kwi morle mo en go widana de chunka ke report dan chanung ano anytime de kon mark de kon moy kerek so kuje mo cha goron tering mu de talk ka gwasen be so we have to focus ko kan all our territories in kon de content de kon kan duan ka mo kon ka gang de ko ci gwanti ar chelele la bere so de focus ande you take kan dini SSPDF beto one last point bala ko dan ci talk darshal ke luri jo juba dio je kon dial te kan ngai dio ja ci ne ngwan ci right tin ka jari por mo na pan me ti ang to kortetin kajen gwase me gwalun wang ki gwashang dar ngore te report mi chanin nung am channeling ka ta dan ci korte to ga but man chala da long chala do ci kuma SPLA IO ci ga joj ki ci ga wo ka lure kormo di ci kormo tot so rai kormo atin wartin ti ne jalga ti yi ko tira tiketin special ne ko ne charen mara long yi ko tore akane de kon lan wer kane ko ne jelken ko jang rewdi andi al ka SSPDF ko gang kane kum kir ma yadi
kana Nuer toro kon Radian ana kanete kon chalka zande la ji Equatoria tito tintiene tene kala doñ mani kena di don ten doy ka metti ko la di bam ken meji al ko ken doy ka ken duro tone te ate tin la gwele force ngai kon la gwele militia ka tin ko jan gwada ande tin latte ane jana to be very clear tet kana bar enra mo magago kan Nuere la met ken kaja enra mo gwante an Nuer no mo la met ken kaja la we katin la biga chonkel kaja chirma da ngai kona mi chana gak ka ber bi tet kene di ala ko ken borin mat ke chwal ga ti tet muga kon ko murle bi tet kan ber borin mat ko murle muga kon ka jang bi kan tet ti kan di ala barin mat kwikel bi ku ni ga kon jemi ina ne all the time the kara 64 tribe chik chaka de joja dorkel Nueri bom lo ay ke la tok chicken train of 64 tribe we joj but was surviving lai jako jin bi gwanter mo bombombe joj ko nge jeno jin tal job option odien meden wati ke option odien right now she kon kuri kon de long but ko tel kon option odien gang kon rodan ko cha kon butuk den la kon gwanter na kon a jojane a cheng ne mala kare na mat ka ping midit bo ben in large number mo da bala joy kon ka jok ko we are in surviving position ku survive no kon mi survive no kon ken dia le kon ka joj de kon ga dak men weekend but ko kon la lim no kon lip kon gwanter beda bo kon mang na doran bi gwanter ba ngane dong tele kon lot jenen yana tam right now to gore loka gwanter cha palwe che we ne re loka gwanter cha palwe che chum ne dorje ken ana gwanter cha palwe che we ne ga state gwanter cha palwe no we gwada mo mitin wadi altine shi ga weten e ka kwi ko chol kan no that's peace but bi ga mi je kan o chep yan cha chat ke ne ko ne chal ke arab ne ke ji muslim la kan ala we ka wujin titin yana to mi che gotin gwada na be ka bi ka ye lengano lokane shuine kan all that but after that bi kan ngaje no shi ka settle shi ga tene ka god men bi kan shabala mi je galong bi kan gor bi kan ngot kene jeron konti let kan gare duar bi kan nung re mono mo no ko bi kan to bi kan gor bi kan dominate ki bi kan na chirma lat ke ber gwada dan ngut ke kwa shi kana len shi kana gak shi kitan jala kana alet ban mi kana ngaje no shi kan take position de dit shi ka take match no ta gor kan no bi kan da men mi bi kan create and when kan ite ton nyen ta dan take ke chere kore dan e to me shi alinga chi to ke rol gambella ke Ethiopia tarpam ber de tena men kwarken amene de ko ken motete ka atiti ke tung dit rai weje chalke a nyok zone rol gambella ke Ethiopia chukan ji en jajo yana shi ado jang war shi ado long kan all those people chi go perish gwada dan ti ko je to tun tarpam so chika na ngai la kan ngai no me ne te me ja to ne to ne nang ga dole ba chin wore ja kai lora ba no rana yankot no chang jele mi din mi terim der gwara je pinga je ne la be ga di bam no ti ba no ba bri ka ke dio jala kon kanen bone la di bam no ke la ka wangaten ke di ba nga de jele longo turbil mi chalat ke yet ta je longa daw tel mi longa ko ngoda ba nang netin aga nuore den kuje no rana yankot la to but bom lo aidan kana koy lo aidan jela kon wi amo jone ko bi kon victory bana jela ke bana win ke bi kon bana ke joy changna matre aidan to kon kene la tichiti ai tela sai dit kene de kon chal ken wer wew bi kon yal bo kon loga ketin kon be ko ne dial charen lon kon chala kon ne dijek wayen chwa chondun chwa jelat ene de moti majority kwala chenga jek rule so Sudan ka changa je rule Ethiopia gona dial ayo mi kon yo kene kon ter kon ke tere dien te ga nuore so nuore tola ka kwa bi kon kula biyar ko chaje no nuore wa kwa ka yo so mi charan mo ke yo tom je to yo influence man ji duara mo lokano bana mo gwa ban je jek lokano ban to kwarka lokano cha kon mo ka do yer kan dum dan na mo ke li jen dan yer kon so somebody am ke yo ka be dare community ka so na mo jela ring nuore mo karware mo go den nuore ga na kapchong kon bum kon ken jitaran dialati tin cha kon golpin kola jalaro ken eketiken wenamo kola jalaro no ekete wenamo ne ko kon kon korchi kon anok la bitcoin bare dan je tekane ti moti jek ati lat ke di chodian lot te yar kan wore te gori jeno bat kan wore ko ken cha fam ni ken cha go to gwara dien kuna la jal ko pone jen karwade che dier karwade ko ngai jen shi mane ka gwara dien gat ke shake the everything chicken te within South Sudan ke do rand ni wati gatin. So these are the people in Kono Kwa Kon destroy. Me am to got a temere in Ramadan.
ati garatin ka di shek tin I don't think that me jeg daraja shep dara del charka kwida but kone dial ti chagar hin chagoto ka East Africa Kenya Uganda Ethiopia especially Addis Ababa Nairobi kana Kampala kan goto kon kene ken totin ke we ne ka Rwanda and ken arar la western world ko chi gargan totin they do not care about the rest of the people tin kon shuch jem nen kon tam shuch kon kaja ban mi charu dan ko jem kon we no rami mi jem chun mi chep chelen warika chelen manade nur nyam ko ma ci ramo de chinga kon ken so chana gwante aran chana yangach ana bana jik kari pododien ya te kamal